zoram pon YouTube channel thir tu te zong zong ama sain chi bai kan book chewa hei voina hianin thutpui dum tak tak mai ka neya kabulami hi duata ania I abulle chemi hi remruata ania o introduction train bul kan tran top don mi tro remruata khanin minhan nei saksela coming pum chu silrem rota ania ke hi violent te khwa kania tuna hianin SEO specialist na ka chelmeka IKEA company hianin ka thokmeka Bangalore hianin kumnga don chu hei kong ve tani duata ke hi awal duata kania na duata titen wanal titen min kau thina tuana kan khuata khechumol thom not sonia lungei lama son mase ke ma hi pile pubula selian kania taswana tangin pite bula hian ko oma anin min enkol chawa anjeti wa hong kan oma tuna tuna hian Bangalore hian HFC Wealth HFC Private Banking Group PBG ten tipoka India hian associate director angin wealth manager angin ko mekani ani chuwa ani chuanin zirna in han kal chho pui dan vela kha hriat achak khop maya khang vela kha min han sei sak don mi ya zirna la mai chuanin school hi kakal kwal ve na sakapa also zong han sei ta nei tai middle school thingi chu violent ya ka chuak chowa chuan high school hi St. John's Higher Secondary School College patang hian ka chuaka chumizo higher secondary school class 12 hi science kala chuan KV multipurpose school durtlang atang hian ka chuaka chumizo chuanin computer lampang zirka duwang khanin Bachelor of Computer Application BCA hi zirthiri college atangin ka zir chuak le a chumizo ho chuan kum khat te ka chu get in prepare pai na te kan thokpa chumizo MBA IIM rota ka tangin ka zero chuak le a chumizon huwa Bangalore hianin na thokin kalom ta charchela nei nei ani ke ka zirna hi aizol atanga zir chuak ang kani me ya class 10 ta ki chu khomi ramrikon MZT ulama kwan RS School of Learning tioma tatang chuan class 10 hi ka chuaka chuan 11 le 12 ka commerce kala government Mizo Higher Secondary School Pinsan Maria khian chuan chu min nu chuan MZT wa integrated MBA IMBA entita chu ka zira kumar course turania ma se kum thum wa khan BBA angin ka chuaka dila chuan chu min nu chuan Delhi lama handicap coaching kal turin ka chuka kum khat le tivel chu ko mang Delhi a khan chen chin he kong ka thela chuan IM Raipur a khan chu min nu chuan ka luta chuan placement a Bangalore placement a khan HFC Wealth kam huta location a Bangalore ka thangta chuan ni don chu kom ve to ni chu 2022 tangi ani chuanin zirna lampanga chuanin MBA vein data in ni ta tro chuanin IIM atang khanin in zir chuk ve bokta I khalaya khanin hria chena chakum ka ti chu I remruata I BCA zirta chuan BCA atang khanin IIM a khanin MBA khai zirta ni chuanin khalaya khanin hei kan hria dan chuan IIM kha chu MBA zirna hmun pui khan ta chuanin ta khan BCA atang khanin engtin nge I MBA a khanin han lu chho dan vela kha lu a har lem lo ti na nge khalai vela kha min han soi jaw sak don mi MBA hi a professional course ani wa hian eng line atang po hianin azir thei veka arts kan ni mo engineering kan zire mo kepo BCA tangin computer tangin MBA ka lu chhota arts line atang pon kan lut vek thei ti na du piang tan adu piang tan alu thei veka India chuanin management MBA zirna cha kan nei chu IIM antia Indian Institute of Management antia antinan engineering zir tur hoina institution cha kan nei ber chu IIT kan nei ta khang tiang che kan MBA po hian India chuan zirna cha kan nei ber chu IIM anita India hian ka hriat cholo chuan IIM hi somni le ti vel nei ka sia somni le pakhat vel nei ka sia IIM hi oma chumi sang zinga chuanin engeni chumi a lut tur chuan exam pe ka ngai thina kum tin hianin voi khat exam pe pon hi oma kum top lam pa ya chu ket antia chumi
through chuan entrance kan zo nuwa interview te kan ma chon le chumi zo nuwa chuanin kan mark score zir ten tiang khanin call chu kan dong china yam chang khan I ket chu in han exam phot ta tro chuanin khami ket in exam zo nu kanin I enge interview in ma chon le ta chuanin chumi zo nu chuanin lut thei chau ta om dia chu mo oh get kan pe khan cut off an nei ta ni chu oh cut off oma general hemi try mi dau ke sang hian ST pon ko ta kan nei ta SC pon ti khan general anoma ST ke noma SC te nom ta cut off om ta ni chu ke ta khan chuan sectional cut off the main cut off om ta khami cut off hi phak kha chuan cut off item mo cut off hi mu item hi mu kha chuan interview ko li dong ti na om dia chu khami ai he ami mu kha interview call poi dong chuang lawa ket kha om dia chu ket khan cut off ani ta ni chu ko shathiam pass mark om ta cut off kha khami kha I cut off kha I phak lo chuan interview call khai dong don chuang lo ase cut off I phak ka wang khan ai ma hani lut ngi dong ti na ba ni chuang lo asa chu interview khan weightage khan thil khan pan ani wang khan om dia chu ket kha first step ang ni chu khian lian dan chu chuan I am po hi kan choi ta ang han som hi le ti ve long ta an process po hi ai nang lo ven noi ta ni institution sang hi a chen chuan ti what and the written ability test and the chumi essay writing lampang che te hian ti tel thin ta a chen chuan interview ri hot te enge next round na an conduct thum ta khang tiang khanin a process hi ai nang lo ve newa I am sang po hi call kan mu da na zerin kan exam entrance kan through to nuwa call kan mu da na zerin a next process ka chu kan ma chon vele ta ami kan zo vek nuwa khanin kan tling ani chuanin nge call kan donga join to langin tiang khan a process chu ani chau me ani chuanin khoi mun atring nge in zir chu ke ma bi chu IIM rotaka tringin ka chuaka IIM a po hianin engene old IIM santite I new IIM antite tiang chuanin an omve thlet long ta old IIM anti top tier anti how hi chu ABC IIM Ahmedabad te Kolkata te Bangalore te hi anita chumnoya chuanin I kanjina how hi an omve le ta ni chuan ke ma ta ki chu IIM rotak atangin ka zir chu chuan do ta ke hi IIM Raipur ania new IIM jinga mi thau chu ni chu chuan chu IIM ka zir chuan chu ani chuanin ani le IIM hi zirdon hian in fees vel te to ve in zat vel nge atlang puin ni hlomang ti lai vel kha average ang chep te po hanin a soi them IIM institution azir khana inang lo theilu tu ga fees MRB kan soi tai la IIM rotak kan zir lai khan noi som pakhat le singa anita ni kan course fee kha mase tribal kan dina kan van nei le na chu emi tribal affairs noya hian scholarship te kan apply theta ke mani ho ngat te ka chu kan institution kan van ne 100% reimbursement kan mu tribal scholarship noya khan kan first year kan zon nuin kan apply chuanin kan first year expense song kha kan bank account kan mulet le mai ta so tiang chi chuan kan second year expense kan mulet le mai ta so mi om je chu a fees tak kha chu 11.5 lakhs ni ma se engma seng lo ang vela zir chok kan mi chu tribal kan di na zara ani chu nin khalai scholarship kha I ending merit list ang doin nge antia I khalai kha riat zawa cha kom tribal scholarship is a tribal shrimp ka chon kan dil event chuan a thandan tak hi chu khami ka merit system ang khanin akalem nge institution hi sang khan I kwata kha kan nein ka sia tiang khan mo I akalin ka sia mase zong khan an hu chuang lo sti apo han mo nge factor sang chu an nei thong ma se an va thandan tak kha chu kan va hriat pui to lem lo mase ke ma po hi an ni chu full reimbursement ni ta ke ni kan fees kha an lu lai phan noi som paruk vel ni ta to vele do ni mo noi som paruk vel ni ta chuan kan scholarship mu da han ni chu full reimbursement ta kin chu ni ta tuition fee ang kha tum sak ta tuition fee kha atan chu kan
MBA kan July khan semester angin an thlen lo term angin an thlen ta khata term thumom ta term te khan fees khaum ta tuition fees kha fees zong zong tang tuition fees te khamin tum sakani wan khawang han ai ang chia lo scholarship le scholarship kha scheme chu ang me the ma se an ni kha chu tuition fees ang khana kal te kan me the kha chu ka ba shet pui to chong lo ke ni kha chu tuition fees te kham tum sak mà sẽ cắn chuyện đấy cắn lụp bụi tem hủ lậu con ống thấu ST thấu mỏ đi về thấu và anh bạn này để bạn đuổi thế con về mấy thế office han chu ke man institution pan hi ringot ko khai na ai nang lo ta chon thil pakhat kan thria tur chu ke man ni zir hun kha chu te min alo rei le develop to a yan akum le khan autonomous ani vai nan mani len mani hi ani manage pe IIM ho ko hi chu wang chon fee hi an ti sang pe shet shet akum tin hian alian how ti me ang all IIMs kan ti ho Ahmedabad te Kolkata te Bangalore te pe chon yin noi som hi chuang te in ka share zir man hi don to 28 don apa to chak de ma se anni chu ni chena kan so yang in IIM lui amma sani wangin placement apo an placement a tha azira te po an lo tha thung ta khang tiang khan he return on investment an ROI a cheve le thung ta khang tiang khan in ingeni te na sang ti om ve a tiang chon kan fi si nang lo ve de noi ani IIM ho po hi mo IIM a hianin kan thre dan chuanin 100% placement ti khan ta I kha adikem antitol teang 100% placement akha azir chuak za khanin nan muem dik ke ma chon hey college dang IIM dang chu ka va hriat pui em lo a ma se ka hriat to chin le ka mu to chin a chuan 100% placement cha chan chu 100% placement ani lo chuan IIM a value khan ang dia na kha hey IIM 2 pakhat ani 100% placement kha lasa package chu thuran lo ta se kan placement package kan ti chu lo alon ta ha chu thuran lo ni ta se 100% placement ani lo kha chuan IIM value kha tla hiam do ya IIM lo ru the tuang 100% placement kha chu hey ani dan tu tu ya ka mu to china chuan an la place ve ka placement season hi om ta placement hun la hi om ta college sang IIM sang nang lo ta IIM all IIM mang chi a chuan 1 week ten later ke ni chu a season ang te khan bi khan thani thum te ni ta chuan khami chunga a season chunga khan tam the ang daran place lawan lo pat lo ni point khami a season hu lam pa po han an la place thau chuan IIM placement ni mu lo chuan kha chu college thiam lo ni to lowin nanga thiam lo ni to a student te thiam lo te ni lo chuan placement kha chu 100% ma tu na chon hriat theisina chunin 100% chu ala ni dina ke ma ni kan lu lai khan 100% chu nia ma se pakhat kha taksalam tila taksa de ru lam pang ko ni thonga kami har sat na wang khan placement kha thu thei talawa kami ti lo kha te ma ni be cha ko man place IIM ni china share no la khan in 100% placement ti hi antum berania temea le company lian le company tam ta hian IIM student hi an recruit do wang hian IIM sang hian in kal hi ngani an cha ti chun adik chelo mai the ma se an shelo lu tu de temea mo chu wang churin company lian tak ron kal hian tama IIM som hi chong ma se ngani 100% nei lo hi chu anom ngai fakin ka shelo ka khiat chena ke kon mo ani chu thale mai ani chon IIM a zir thei chu du thu samani don chu tero an zir zo velan han mungal to bo chap umalom ani chuanin I hanlet le ta zoi taila I kami IIM a khanin IIM a inin buat sai dan vela kha hria ta chak ka tia coaching ti te khatiang velin han in buat sai chho dan vela kha a clear tu te pon hria tan sak karinga ba ka sirlai tam tak pon an lo tang kai pui karinga khalai vela kha in buat sai chho dan te khatiang vela kha min han sai sak theibula in buat sai dan ai chuanin BCA ka zo khanin aizola hianin kum khat chu na thokin ka thokve pa ti me a ko pa khani ke mai ke prepare ta ka ti dana chuanin le kabu get preparation le kabu ya run sarma zian ya kala sherenga cha thalo do mai pali hi nya
Amazon a ka cha chuan keima han timeline ka in siam top maya don kha chu hemi subject b ka ziranga hemi subject b ka po ka breakdown le chin ta don kar b ka chuanin hemi chin hi ka ziranga hemi chin hi ka dita tiang khan le kha khami le kha bu pia kha chuanin YouTube video hi ka mang chang kai ema a chan chu thileng kim hi aum ti me ang YouTube pa chuanin search engine na Google ti lo chun YouTube pa lian pera chu wan chuanin kan du thileng koi search la on ka ni chu wan chun video hi ka mang chang kai ema khami ka subject topic te kha ka search a chuan ti han ke main kan zir thina chun lampanga na ka thoka chuan ka ho nuwa in lampanga ke in vele thina video chu ten le ka bu mang te han kum khat chung chu ka in prepare ve top mai te ke ma han tiang token ke hi chu I am hi higher kan kalai khan ka hria chan na kha ka chiang chia lawa higher kan kal tang khan o antinge ka hria chu ka hria to lo chuan khami higher kan kal kha ei I am lu tum go lang khan ka nei ve to pa chuan MZT wa te khan kan zir chawa achan chu MBA zir ka tum em wang han hei blind deuh han BBA kha thang tin kan zir ve to pa nia chuan MZT wa han kan lu ta chuan MZT kum thum hnuwa khan tu ke ni tu kum nga course and ta full course su ase kum thum hnuwa khan chuakan ka dil ta chuan kan thian nu pakhat hi ko delia coaching zu kalang ket coaching kalang ka tia ani po khan a pa chung te ka lo di lang atia ani po kha chung te di la chuan pat chuan a u nen kan pathumin kan suk thave to kan zu delia admission vel kha time coaching kan kal ta crack course an ti ta pathum thali course ven ta chu kan zu kal ta chuan chumin hu chuan o khami kha ge ma ni chuan coaching through in prepare ni chu kan pathum ka hria china chuan chumi le kan thiam pa on ta chuan hlui nen khan IM kha kan lu ta ka som nu nen chuan ani kha Bangalore IM Bangalore han tin ta chuan ke Raipur an ta chuan ano kha ke ni chu coaching ke chu coaching through ang ni chu coaching through in ka kal ta ni chu amai ni prepare ta zia ver chu hey coaching kal nge kha ngai chong lawa mani zir pe chuan ma se coaching kal kha chuan thil hei akal mang kha kan hei min zir tir ta ni chu chan chu ke ta chuan section 2 mom ta English oma reasoning oma quants om ta quants kan ti chu maths ni me ya chuan coaching kan kal kha chuan hei azir experience hei to te minal zir tir ta question pattern thria te ka tiang te minal zir tir ta all samna tam tak chu manga ma se coaching kal lo po khan hei rem ro te po coaching kal lo in ta ani tin thei thawa ati thei me kan ni ti kha hey kami tang kha chuan take away ang ni chu le khami asoi nazara khanin poi model chu i mock exam antia sample question nang chi hi online hena tam ani i antina nin website sang atam ta katahan kanin register chuanin khami mock exam sample exam ang timeang tiang chi te kha time limit i 30 minutes ang chunga chan zo man tu tiang chi te 1 hour ang chi te tiang khanin enge ke mani khan time kan manage thiam tu rin apoi mo emema plus eng ang question nang ching ya chuakang ti shiat thiam nan han apoi mo lu tu ringot khami i mock test me china khamo ti kha ke ma pon kan lok pui viewing ka share ke ma prepare na be ka po khan ke thimo adang lam le na pakhat chu mo nizawina exam kan ti entrance exam kan ti nen hian ai ang lo ni chu athan chu time chu time limit chu alawm ta time kha ai a limit emema plus ai an mark pek dan hi percentile lang inakal ta ni chu ya chu tinga ka so yang 50 tinan 100 100 long hutala ora 100 150 o 70 vel po lo chang ta la 99 percentile te hudei the ya chu a subjective I think a relative grading ang dewi nakal ta ni chu kami kuma a question hardana zirte midangin an mark mu dana zirte ti khat engemoni hey factor sang om khan ya iti that hey full mark hi mu mo lawe mo i percentile kha e adang dei the ni chu full ma i mark mu zat ai ma chuan i percentile zat kha ke ta chuan apoi mo tan chu percentile kan ni chu percentage khan ta ma se kha i mark mu he midang ne na i mark mu azir khan he adang lam emi lo 100% wani khan ani ve lo 70 100 out of 70 mu khan 70% ni ti na bani lo 70 chi mu po khan 99 percentile poi han ni thei tho
để cho kami kuma question na zirte bidang ki chan da hai overall an da na zirte atiang khan a percentile kha dang de om ziaber chu ki mani scoring ngot khan ti enge factor pakhat chu ni thawa ma se relative scoring ani bangin i enge ni midang te score zirte ni china swang khan question harle harlo dana zirte khan score kha percentile an ti ta percentage ni lawin ti chon kami kan grading kan sian tan da share dang chu morning shift kan exam ta ke ni a train ru kha chu pui da chu afternoon shift exam ta kami po kha kan hei kan ma kan an grea an percentile kha an lo na chu afternoon shift kha lo all thek mai thea morning shift kan question an lo wa kha bang han kami kha hei relative de nan na le vek a question kami afternoon shift le morning shift kha inge question in hal hei dan azirte an factor sang kami percentile chok lu khan amak ngor kan sanjat ngor le kan ki dikjat ngor phone ni lawa negative marking bok ta factor sang ma percentile lang nan la tinan ani cha hlok thak le mai zero lai athir du te pon an hlok pui ka ring ni tu nan ron sei po kha e ai ema zir du emo tiang ti ve du te tan phei chon in ron thei te poi niang tro in pui she lawang chu nia tuna chorin awareness hi enge kan anasa ve to lu to kan mizo society a po hianin ama chuan kan ma te ka chon I am zir te hi chia tham lek ang hin ni thina mizo a po tuna chuanin I am te atam to a chuta tribal te pon quota kan neya chuwang chuanin ti lampang management MBA lampang zir tu hi kan tam ve to to a enge ni ama doctor ni lo chuan engineer ka ziram ti ringot kha kan ni to big lawa mizo po pe tiang hianin MBA lampang zir du po hi kan tam chho zela lut po kan tam zel po ka lu po a har sa lo to ti la kan choi sual lo kan choi sual tam lo ma se in prepare ve tho chu angaya chu wang chuan opportunity chu a tha ka te ke ma chuan a big takin hai lampanga corporate lampanga thok tu tan phei chuanin opportunity thata kan ni ka ti lo thei lo MBA line hi chu mo IMB kha tiang ha chuan mo IMB kha chu pakhala chuan mindset hi kan je mai mindset poi model tu ka ti chu phai hian at least hei phai na thok tum lo tan chuan IM wazir kha zia lo we mo ti chang phei chu ka nei a chan chu mizoram khan a value kha han sang ve to lo teng la ya value sa nang khan ni a chan chu hei IM zira mizoram mai tho le si kha chuan hei heta value ne yang khang khilama chuan king lai kila mo tong oi lo ni tau ta se IM lo MBA te nen khan thru twal tek don thau terwa chuan in phaya tho poi ti nei nei lo chuan IM tuk chuam lo management a chuan se chu ti a he mizorama tho tumi ni chuan a than chu hei a fees te kan ria sang MMA 15 tuna chuan 15 na kai vek tawang engai an po 15 chu kai vek karing chu ni 15 lakhs korala hey arita na ba husi lawa ai kha chuan kita ai chom de ka hundanga zira khilama na zon kha ai ki chuan kala du pui jok thau ma sen kelama na thwa lo pa ngai tak to thabe ta ki du chuan I am tuk chom la nia tuna aron soi kha klema he kan soi koi deuh lek chuan ti me ti han soi zau deuh lek chuan in a hlut na khiti lampanga he a hlu lo tina ni chok lo I am hlut na kha chu ngai reng thowa ma se a soi tum jok tak chu heti lai pe kha chu kan din mon kan economy in an lo wang te kan state ti engeni kan chang kan na po ai nang lo ta chu wang chuan in engeni ai nang thei ta lo ni zero lai lampang kha hanin zot chole taila i MBA chuan in ting class vel in han la ka in han zir chho dan vela kha i hriat chena cha kum khop maya i khang khamin han sei zaw sak thei ula kan class lak dan hi chu case based ang hen kan laklang pita case based om zia chu case study tur hi min pe china subject hi MBA po subject sang sang om ta human resource te marketing te finance te yang kan ti sang sang om ta lo te thleng in kan zir ta tiang anga khanin a subject course line hi tram ti ra hian kan nei sa ka chu me class a chonin enge kan zir don tiang chi te
in case study nge company chung chang for example la HR subject lo ni ta se in company mo ina an human resource ho an conduct dan tivel te mo issue an de yang chi te mo tiang chi kha case study based yan kan group discussion kan nei tlang pi class discussion ti zo kang classroom ma hian in pihan a khu hon na professor in ne ya chumi zo nuwa pihan kan discuss how ta nge kami a case ka kan study ni ber chu ti ang base khan kan kal deu tang pi kan zir chung ka chuan practical base deu ni mai practical base deu in ne mai tiang a classroom ma teacher na explain na tiang nge ni note kan lo la tiang kha chu ani lu tuk lo a concept om ta concept ani zel ta tinan heng lawa chuan hei kan school ka lai cho kan by heart thin ta nge sub topic te nei ta kha kan by heart thina ta tiang kha hei kami class kan nei ma kha kan chia lok lok ta in lama te hostel boarding ve kan ta em chu hostel la te kan chia lok a class nei ma in min chia lok te ra chuan ta sa kha chuan kami concept apply da kha case through kan case through khan case study kan nei ta case study a kha kami concept kan lo chia ra kha kan vai apply thi intinge intinge kami case intinge solution o ma yang chin kan zir thi chuan first year a hian lawa chuan ti mani chuan kan ni vek thomi thea general management angin akalta kan zir vek ta kami marketing te finance te HR te operations te analytics IT kan zir vek ta chuan second year a khan on a major kan ita major le minor kan ita ani chuan specialization an tiang chi kha I am sang to kan select dale nang law chen chuan mani credit based te kan ke ni chuan subject based ang ti ten limit om zel ta chuan patikan hei second year a kha chuan kami kan specialization a kan focus ta first year a chuan general management ang ta pina vai kan zel chu ani chu thiam pol deuh do ni chu ro tia a practical a han ti deuh char chuanin case study ang te han nei chu char chuanin thiam han tia discussion a hlok thak bon kan thil share ngai lo chi te le heta ka thian pa ina ngai dan ne ka ngai dan haloi nang lo ve thei lu tuk ta thang tiang anga engge ni discussion anga akala ke mani ai ti theu kan an tho pom ha chuanin thil tam tak kan ngai tu hak lawang chi te ka hei idea min non pek bel vel thina tiang anga khanin hei hlok thak te me an group discussion ang zonga kal kha chuan mo kami an lo an tum ber chu mo kami an lo ina ha te kan zir na te kan lo ina ai ber chu kami azir zon hulang pang khan in lok kan chu azir zon hulang pang tiam ye chu kan ha tho huna khan for example marketing case study te lo nei ta la marketing a hei kan ha tho huna kan apply hei tu chi te lo nei ta train ni chu ani vek chung lawa ma se khatiang alo hei kami kan ha tho nuwa thil practical de kan ti thei tu ra ta na mi lo prepare na ang khani me chu hei IM education system dang lam na chun ta chuan hei kan lu tira hei ran ro te pon an face thawa tax khir de mi pe thin deadline khir de zan da hi da thuma de deadline mi pe thina he kan lu tir te ni chu admission committee nom ta admission committee ki mani kha chuan ti kan group vek hian thil individual assignment ang chi project ang chi chu kan nei vak lo a group vek khang group po kha mani in zone chok te khang ai thina hei ata fe ni chu atira lu tir kha chuan hei kan lo ti ngai lo le kan hret ngai lo thil kha tam lu to hei be don rum van shom ve han ti chang de po ma than chu kan hei mentally a chak ve ngai ha chuan ti khan dan hi dar thuma te dar som pahnia te meeting ten kau thu tanga an thu sia ni chu kan senior ten ni ta hei ragging chu ni lawa ragging a than chu a culture ni ta chu kan dar som pahnia te meeting an oma ta sing pe thu tanga ten jing dar li a hei lo submit tu ra ni an tianga khan hei mu mang lo khan time muan kha chu kan zau de thi rồi này ataf thì không biết gì hết chú mà sẽ chú hệ là kinh tế là ta na mình lâu na mình lâu gì in buat sai dok na lâu buat sai dok na vek hata chú corporate culture corporate work kan ria hectic gì thế kan thằng ta ta na mình lâu prepare nan khan để placement tiang lo mình prepare na mentally mình prepare ni chú ani chu nin kami in zir chung kan MBA ni zir chung kan in har sat na tam tak point ma chon ve do na ni chu tero I ingtinge har sat na I inge nang ma ni na in ma chon na show min ti ve do la e the bo hria ta chak oma I arim chan I rim chang in ti china kha dia har sat nei chu khoya po hian tu po hian kan nei thawa alia ne mo te mo a big takin
har sa ka te chu tu na do da na ron cheng deu le kan ati lam pang khanin I rotak chu kan shelo mai the Haryana chung ani ta Delhi tang yan dar ka mi kalvel ania kwa lumbok sia campus kan oma boarding ania campus chunga hanin kan oma nge vai rama laum ngai lau tan chu ni le mi zau tu ma kum tu rom lo ne ataf ve mani voi khat kal chuana ani wang khan chu wan chon ke ma pokha he mentally jong pon min effect le le in lampang te lo inang lo me ma chu wang chon in ke ma pokha ka chem deu ko ani mo joint tir ka chon in kan zir tir ka chuan pa ka ni china ron so yang khanin nge na ti tur presentation ang chi te zana te dar nia kan mu to do ne mo kan tia email ron kheng thu ta group in zon khoma presentation tour cm tour antia chon ti han group tour te phone number an te chivek thina ba kan group member to te kan phone khoma kan mu khom le mu mang mu thap man lo te khanin min siam ani kar tung vel chung ka chu kami ni wang khanin atira khanin ke po ka be tong man lek lek ani di na ta ka chuanin kan zir kha karinain ke ma kha min effect na sa eme ma te meang I mentally zong pon chuwan chonin ho du na hial ril ru te kha ka nei ve man hial ani chung tiang khop chonin ka be dong ve mana ni ama se ei pathian zara kan enge ni kan ti ta sa ni na ril ru kha kan pu ve kan ril ru be dong lu tuk te po hi ka chung te ka kol na se em china ka chung te po hen min nem na sa china e ka ti hun lai kan ni tin deu tho yanin kan nu ne hen kan in bia dut lang lama ka chung tên em được cái nên bia phẳng tiền hoa nên ati lampang khá chú har sa tati về không mấy cái mà cái adjust na lampang khá nên tiền rồi khá nên har san đó chú cái tổ về na sa kami phone mang vel che te khá chú in ko kher na po chuang lo chung lo khá ta zalem deu khan in thau ta cái mà nên khá chú cần thu nên mấy phone call để tiền về khá chú cần ru mà khá chú nên anh mà anh rồi thu này na này lo chim mà nghe này class lai lo poi mo vera ni me le class kal chat ka class in calorie trinem class kal rei han ti la kal rei over chu ni lawa ma se acha ma zira ne kan joint tier hey term 1 term 2 term 3 ti first year chung chu kan kal regular ma se second year ka chu kan subject te allow claim vele de to wang khanin class po kha nge ni off ka kan nei ngun vele so kan specialization azir te bo khan ta keima hi second year khanin marketing le business analytics a hianin specialization ka core area khan ka thang ta chu keiman haine MBA ka pas chwana pon kami second year bi ga khachuanin in du core tur kha in thlang thei to ti nan ta du ti a han o ai ang law a chan chu hey chan chu credit points credit ang zong te nam kal ta kami hey an du ngoi an va than thei lo chang te po khom thau chuan an du lo deu an ma se hey an du lo deu ka ti khan kami marketing chung han subject tam ta kom ta chuan subject pakhat khan hey mi zong bo subject hi om ve boka mi zong in an zero tu subject atiang vang lo tur kha chuan seat a limit thina hey lo chu mi zat point su min pe ta subject khat for example 20 points te lawn ta se 20 credit points te lawn ni te la example me min chu tuan khami subject pakhat khan credit li points ngai ta se to 20,000 pali a kal ngal do ati han nei subject kha sing deu than ve ngai a se ki mani anga chuan chu kai ran ro te college ai chuan anin ka ria a ria chuan la chuan credit point base ang kal ta ka ria i mani kha chu seat limit kha chu ma khami chung khan he kan than ma chuan a points base ni lawin kan duang kha chuan la chang thei zo an mani ai khan ai nang lo ve ta credit base ati han bidding system anita e mani credit points kan nei ta kan credit points a zir khan subject sang atang khanin kan credit points au kha kan angeni kan mang ve ta ni achena chon subject pakhat kha credit points ngai tam deuh te alo ni ta chan chu ladun tam china wangin khami kha tun cha ma chan kal lawang katita mase marketing subject dang thau si kha credit claim a engeni ngai claim deuh lek kalata chonin heta ka credit chuang kha HR heta ka du na te han ka mang vele ta diang khanin kan siam rual rem ve ta
second year hianin subject pali hi kan complete angai ta marketing ka core ni chuan marketing subject pali kha sorry subject paruk kan complete angai second year akhan ang tiang khan keiman business analytics le marketing ka core ka tiom je chu subject paruk ve ang ka complete chumi ay tampo chu kan complete ni tho kan subject khan dan jerin tiang khan kan kal bidding system in do ta so yang khan nang vek lowa achena chuanin merit based ang tenan kala first year I marks a score as in advantage te point mo te ya yang chi khan institution as in lang lam ve thai ai em zong khai ang vek chong lo khani kha chon mo placement lampang akha hanin so chole ta dei taila I atla puin I offer hi engzat vel nge an offer tang puya I chunin khoi nge offer in mu na vela kha min han sei sakta ula placement hi mo IIM azir hian ai ang lawa khan chi na rem ro than soi to IIM kha all IIM te om ta acha ai an lo na ber chu company khan he IIM azir khan an package khan ti sangin an ti hyang ve ta IIM kherlo apo recruitment dang an nei chuan tin IIM lo college a chuan IMI khan an ti hyang ma IIM a putle ma all IIM kha chu ni IIM khan pe sang de nga company kal zong zong po khain ang chuang lawa company nga ya po ti khan IIM azir khan placement kha a package kha dang ta ni chu tong ke mani bi ka kha chuan 2022 pass out kan ni ta ke mani kha kan average package kha ka hriat sual lo chuan average package kha 17-18 lakhs well ning ka hria pare na mangin kum khat ni chu 17 lakhs 18 lakhs ti well average ning ka hria ma se chu economic din mun po hian thui ta ka hria package hi achan chu covid lai te kha chuan package po kha asang thei lawa achan chu economic kha chira mial wa han kha package po hi hey factor sang sang hi tam de em ma se average chuan kum tin hian thil hey alo economic adin huna chevia te ni la chong kum tin hian apung ve vel tu na chon 20 ke mani apo ke mani ai ma apo 20 average tun try to meet he yang vel chunya ima chuan ke ma bi hi chu h chu na chinan soi ran soi tong be khan ki introduction a khan ami HDFC Wealth HDFC Private Banking Group and the PBG Tentia Wealth Management nam panga yan Associate Director MT ang Management Training kan join ko da chuan kum khat no khan Associate Director a han kan chawa kan chu chuan tu na chuan kala thok kema chu placement hi nia tuna so yang khai nang lo thei khom ya asang te hi chuan in ani placement kan ti hian in pay hi 1 year ang zel ang na chut ani ta 20 LPA and 20 lakhs per annum dinara mai ta yang khan in average alak chuan in kan kalai ka chuan kan institution a kha chuan in 15 to 16 LPA vel aning ka share average ka chuan yang vel kha anita mase average anita chu chu eta asang ber kha chuan 30 40 LPA te pon lata chu tiang bokin heta ngani 11 LPA 12 LPA te bel te pon om thota khang tiang ang khana choro chuan in 14 to 16 vel chu vel aning ka share ke mani batch ka chuan mo chu chu anita ke ma hi ka campus through a placement na chu and digital marketing US company iQuanti antia chu an base pakhat office an nei na chu Bangalore hinita so chon Bangalore hianin ka thok chanta chuan tuna hianin ka company thona pathum na ni to ai kya hi chumi iQuanti a chuanin kumthum vel kan thok deuren rona senior analyst angin kan luta chuan lead kan nia chuan associate manager ka kai chawa chumi zo chuanin senior SEO manager in Unex Learning antia mi company hi startup company nia ami manipal group noyami hi ni ta chuan senior SEO manager angin kaluta chuan kumkhat ka tho so nuwa aikia hian opportunity thatak mai ka move ang khan SEO specialist angin kan lut fele ni chu tuna ka kal chaudan chone me Associate Director kha designation ania ai email do inan ngai ang ti ka hau deu Associate Director atan chu ke ni chu client facing a kanom wang hian back end anom ta finance service ta pang operations ta pang anoma chuan investment analyst team anom ta ini chu client facing a kanom wang han client te client te hua designation moi de kha angai ka chen anom wang han
yang mingin associate director kami ti ve ni me kan role play tak chu wealth manager ang khani me ta wealth manager ta kai associate director designation kan e wang han he ta ka hanom ti na ni chong lawa ka khalai te kha hey an kha thiam long ti ka thau de wang apui alom tak takin mizo thala he tiang lampanga han kal thei kan han nei chau hi alom shim shim soipo kan soi tui chho don viu wa amai ro chu kan hun nei tena zir tak lo wangin i tikhanin atop lampang chu kan lo ngai don mai anga nakina hun rem sang te lo mani chuanin income na hun thazok te po kan lo la nei le thei tura ngai te la i atop na beratan chuanin i enge mo soidu emo ngai poi mo zong emo an nei chuanin kha hun kan han penga chumi zo no chuanin i kan income na chu kan ti top don ya toite in kan soya mizo te hianin ama sabera chuanin career awareness hi kan la nei chhe mema enge ni line sang le zirtur sang atam tereng nen hianin enge ni science le arts chau hi kan chede me ati me doctor le engineer lo chu enge ni dai zau tur hi tianga hen awareness hi kan la tla chame mema tianga hianin kan improving aya enge ni zirtir tu te pia lampanga ke mani po hi kanin en zaw ngai tu na passion in digital marketing hovela ni towa chu wang chuanin engkim hi digital vekani to wang hianin mani hi nei en zaw thei lu tu ani chuta chuanin enge ma kan lak angaya le apanina ko soido chu mizoram ringota hianin kan rilru hi om lu tu ka mizoram na tho mizoram in settle hi chu wang chuanin mizoram pona han dai dar le enge ni na han tho chhuade po hi she lowila vai ram tila namdang mun po ni ma se yanga po hian na chatak kan ram tho lom tro kan ram tho nia chuan chon na chatak tak hi atamani chuan chon mizoram chau hian ni mani hin limit lowila dai za wang mu ti ha kat thu tom nan kan tim nan kan siam do ni chu alom kop mai do ta men han se sa nei da tunai hey entrepreneurship wave te o ma mizoram ala ma po em entrepreneurship hay ufelate umakate I am chuak thau ni ta kili an ma ni pa ni chon one organic umakate ve kan ni ta sama kate ve kan ni ta khang ho khan hey an ni to experience nei to ni ta ni to corporate experience nei to ni ta ni khami entrepreneurship kan lu thei ka chon a thalu tu ta ma se mi jong jong lu thei lo ta ma se corporate lama hey experience kan lo nei khan na takin entrepreneurship a khana pu ni a chan chu kan thil thir dan adanga work culture kan huwa engtinge hei thil sang vatran mol ve top ai chuan experience kum hi thum kan nei khan na sa takin kan entrepreneurship line a po khan min pui theya awang han hei khatiang corporate a tho te experience lo nei te khan akin zela ke ni po corporate kan rengang tina ni lawa kina ki manin business te po kan start dunga ma se tuna kan experience yan nakina han thil tam tak tuna kan experience yan min zir tir don expand dante marketing engting kan tiang ti song kha mizoram chu alate ni chu awang han helama kan thil ti tam tak hian khilama kan thil ti tur le a hlok zo kan ti thei dan tu khamin zir tir thei ta ma strategic deu hekin omjenei deu hekin engting entrepreneurship hem kan entrepreneur kan eng lawang ti song vision le thil thi dang kha perspective kha min pe theya awang han corporate world da hian han omve chin ula alo idea thada window nei ni pon kami in idea industry anga te han lu chin phutla for example alo food industry anga te lo om du ni chon thil food lampang processing lampang lo khoi du ni pon food industry lampang ate khan lu chin ta phut ula chon food industry chung chang te khan jil chiang ula han experience ula khan future kan in entrepreneurship khan na sak ina pu cheu garing kema chon chu hey kami lai te kha tu nai wave zong nen karon soi ga join ni chu alom khop mai voin kan income na angai noma nompo nuam boka clear tu te pon kan hlok pui ka ringa khatiang zong kha voina kan income theina chu ni